Liyabingelelwa babukeli labalaleli basona lesisifundo sithanda ukuthi sibonge uThixo ithuba lokubana sikhangele isifundo sakuleli viki siyalamukela esifundweni okhulumayo ngumfundisi uBruce Hlongwane abafundisi esihamba ndawonye kulesi sifundo sakuleli viki ngizabanika ithuba lokuthi baziveze. Ngiyalibingelela balaleli ngegama lenkosi. Mina igama lami ngoGresham Mlilo. Asithokozeni sifumane ukuqina kulesi sifundo saleli viki. Siyabonga salibonani bantwana bakaNkulunkulu ngale viki kulesi sifundo sithanda ukulamukela sizathatha leli thuba yokuba sibe lomthandazo mina umfundisi uInnocent Bhebhe asikhuleke nini. Baba wethu osezulwini sithanda ukubonga lokudumisa ngaleli thuba lokuthi usiphe isikhathi sokudla uluju lwasezulwini. Sifunda incwadi yakho sidinga ukuzwisisa kuyo. Senzele okuhle usiphathise kule ingxoxo. Ngegama lika Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga bafundisi siyabonga ithuba lokuthi sihlangane futhi njalo sikhangela isifundo sakuleli iviki. Kusifundo seviki eliphelileyo besikhangele isihloko esithi khona uhlupho lokuthungameli. Kusifundo ngo-2 umfundisi Umlilo lapha kade sikhuluma khona ngenkosi uUziya owaqalisa kuhle kakhulu maziwa ekubuseni kwakhe kodwa isiphetho sakhe kasisabanga sihle ngendlela owayeqalise ngakhona. Lamuhla kuleli viki singena kusifundo ngo-3 lapho sikhangela khona isihloko esithi khona uma umhlaba wakho ubhidlika. Sikhangela sizakhuluma ngenkosi uAhazi ukuncedisa abalaleli lababukeli bethu. Inkosi uAhazi esikhuluma ngayo lamuhla ngumzukulu kaUziya. Sizakhumbula futhi bafundisa ukuthi khona nxa uIsaiah ebizelwa emsebenzini wobuprofeti uyathinta amakhosi lawa owasebenza ngesikhathi sawo. Nxa singena esifundweni sakuleli viki sizacela umfundisi uBhebhe asifundele indinyana yethu yokwaziwa ngekhanda. Mfundisi uBhebhe. Siyabonga. Indinyana yokwaziwa ngekhanda itholakala kuIsaiah isahluko ngo7 ivesi ngo9. Ngesindebele ithi yona nxa ungeke ukholwe ngeqiniso awuzukuba lesisekelo. Ungathatha iBhayibheli lesizulu liza kuthi lona awuyikuma. Lethi awuyikuzuza isisekelo elesizulu uthi awuyikuma elesikhiwa lithi you shall not be established nxa ungayikukholwa. Siyabonga. Kule ndatshana badala siphiweyo laphana kulosisi okuthiwa nguKhoni lomkakhe uRoy ngelinye isabatha bayafika endlini bevela enkonzweni. Nxa befika ngikhaya bathola inkukhu ziphumile esidugwini. Bese bezibuza ukuthi kanti lamhla kwakhanya inkukhu zigcwele indawo yonke kangaka kuhamba njani. Basebenanzelela injako makhelwane iphethe inkukhu la ukuthi khona yiyo eyayisihlukuluze inkukhu. Now ukhoni abesegijima ukuhlenga leyi eyinkukhu abayibiza ngokuthi ngudezi. Inkukhu leyi kuthiwa yayibekela kuhle kakhulu yayinkukhu ethandekayo. Nxa eyihlenga laphana besethola ukuthi vele sokonakele inkukhu leyi isiyephuka intamo yasifela ezandleni zikadezi. Kwakule dada futhi abantu laba bebengabantu abafuyileyo. Kwakule dada laselibona inkukhu leyi ifela ezandleni zikabani zikadezi. Lona laselicabanga ukuthi uDezi nguye obulela inkukhu leyo. So kuthiwa kwaba lensuku vele idada leli lingambona ukhoni actually ukhona ayikhona uDezi ukhoni nguye obulela inkukhu lewani uDezi. Kuthiwa idada leli lalithi lingambona ukhoni lihle limsukele ngoba licabanga ukuthi ukhoni unjani yisitha uyobuleleyo. So iluhlupho esihlangana lalo nxa siza kukhuluma lamhla ngenkosi uAhazi sizananzelela ukuthi khona inkosi uAhazi ekuqaliseni kombuso wakhe waba lohlupho lokuthi kwakulezitho ezihlaselayo. Ngokusweleka kwenhlanhla uAhazi kasakwazanga ukuthi isitha ngubani ongasositha ngubani. So sizazama ukuthi sihluze indlela
bhekana ngayo lo hlupho ahlangana lalo lendlela owancediseka ngayo. Now nxa sikhangele uhlupho olwavelela uAhazi mfundisi umlilo lingasincedisa njani ngendlela uAhazi abhekana ngayo lo hlupho lolu olwalumvelela? Sure. Nxa sikhangela ngohlupho olwavela uAhazi, maybe umbuzo wokuqala ngathi kungenxa yani ngoba lo hlupho. Uhlupho olukhulu ngumbuso weAssyria. Umbuso weAssyria osuthuza yonke into njalo kusatsho last week. Nxa sekunjalo kule Syria kule uIsrael. USyria lo Israel lapha laba belohlupho ngayeAssyria ukuthi izabenza kuhle. Base bebona ukuthi futhi uIsrael nawo ukwaxabana lobani loJuda. Kathesi ukuthi azuze ubungane loJuda sekunzima. Ayengakwenza kuphela ukuthi bavumelane loSyria ukuthi babambane babe munye bayelwisa uJuda. Bengamtshaya uJuda bese befaka okuyinkosana esingathi kuyipuppet king. Angakudonsa ngamakhala asambe sekulwa leAssyria sebezuze indlela yokuba lealliance yobuthathu babo ngenxa yokusebenzisa ubani uJuda. Yes. Faka ipuppet yabo naleyo. Kanti ke into engayazi ke khonapho ukuthi into evisa zamhlupha thesu Ahazi ukuthi nxa esezwe leyo nto sebezamhlasela usesiyadinga usizo endaweni engayisiyo. Lapho sokungena khona uhlupho ke lapho. Sokumele identify ukuthi kanti kumele ngibalekele ngaphi. Yes. Kakhulu. Siyabonga. Yawazi ukuthi nxa ungakhangela okunye umfundisi umlilo nxa ukhuluma ngokuthi uAhazi uyadinga uhlupho endaweni engayisiyo. Uhlupho olukhulu vele yikuthi ekuqaliseni kokubusa kwakhe uAhazi kaqalisanga ngendlela. Sizakhumbula ukuthi khona iBhayibheli liyaveza ngale kuzikroniki ukuthi khona nxa uAhazi eqalisa ukubusa kwakhe emaziwa uvele yena uqala ukukhonza izithombe, ayenze imhlatshelo esenzela uBhali, azayenze abantu bakhe abanikele njengemhlatshelo. Khona lokhu kwakuyinto eyisinengiso phambi kobuso bukaJehova. So ngamanye amazwi mina ngithe ngiyikhangela maziwa ngathi khona uAhazi okwenza gijimele kuAssyria ezizweni ayedinga usizo khona yikuthi vele yena ujwayele ukuthi usizo lwakhe luvela khona. Amazi ukuthi kungagcizelelani maziwa nxa sikhangele thina kathesi sisiba lohlupho indlela lapho esiyadinga khona usizo. Funa lathi senza njengenkosi uAhazi lapho gijima edinga usizo ezizweni endaweni yokuthi khona adinge usizo lwakhe kuNkulunkulu. Kunjalo. So namanje kithi ungakhangela izihlabelelo eziningi khona phana eBhayibhelini. Ziyabuza asithathe uPsalm 121 uthathe o27 no127 lokho sigcizela ukuthi usizo lwami luyakuvela ngaphi luyakuvela kuNkulunkulu wadala ini izulu nomhlaba. So yikho lapho kwakhutha khona ke ilindoda ekuthini njengoba umfundisi uHlwana sethile ungajayela vele usebenza ngendlela engala uNkulunkulu lanxa uhlupho solufika uyanakana ukuthi uzasizakala khona ngani. Mhlawumbe sisase khona lapho umfundisi wami uIsaiah njengomprofeti koIsrael sibona esenza imizamo lapho ukuthi hayi inkosi khanya ngathi yalahleka lapho ekudingeni kwayo usizo, abese senza imizamo yokuthi mhlawumbe inkosi ingancediseka ihlengwe. Ungasitshelani ngokukwenza kukaIsaiah lapho? Ungakhangela ke kuIsaiah isahluko ngo3 khona phana usahluko ngo7 usuke verse 3 usiya ku9. Uzathola uNkulunkulu esesenza icebo. uNkulunkulu lomusa lanxa yona lindoda ihlubuka sangolubanzi ihlubukela uNkulunkulu. uNkulunkulu uyamlandelela njengalokho ehlala esilandelela walandela uAdamu ebaleka Adamu ungaphi lathi ulokho esilandelela zibani unga. So uthuma uIsaiah uthi yena ebona sekunzimeni bokwenza isinqumo kaThetha
ngilande ngiye ku-Assyria ngithini uNkulunkulu wazama ukuthi kangenele engakenzi lesi sinqumo sokuyazwana nale Assyria athi kahle ngike ngingenele khona lapha masinyane ngimncedise ekwenzeni izinqumo so sebuya ke selethwe Isaya uIsaya uthi hayi uNkulunkulu uthi kuIsaya ungahambi wedwa yes thatha ukufana kwakho lokhu umntanakhe umntanakhe wayelebizo ethi Sheyari Jashubi yes nxa ulehumutshela nje ingxenge ngolimi lwanamhla ngathi insali izaphenduka yes kuza kuba lokuphenduka okuningi igama lakhona nxa ulikhangele loneli ke lilethe izinto ezini lalingatsho ukuthi bazathunjwa laba bantu ekuthunjweni kwabo nxa sebehambile kodwa kulensali ezaphenduka lalingatsho ukuthi wena Nkosi lokuza phenduka wena into yakwenza ukuthi uyedinga usizo ngale phenduka utshintshe ingqondo umkhumbulo uze ngapha uNkulunkulu so ngezindlela wachela nxa efika laphana introduce umntanakhe ethi insali izaphenduka kumbe ethi phenduka so kuhle ufika umcabango enkosini lapha kufanele ngikubele ukuphenduka okukhona lomutsho la but wayefanele atshela ukuthi singayikuqoqa singakusummarize sithi wathi kuye inkosi Ahazi phenduka ngoba nxa ungasaphendukanga lizathunjwa ekuthunjweni kwenu kodwa kulensali ezaphenduka abe sekuchiya kukuye ukuthi khetha ke wena ukuthi ufuna ukuthi uphenduke kumbe ufuna ukuthi lithunjwe uyephenduka insali sokusala kuyingqobe kubani ku-Ahazi sure kunjalo sinanzelela ukuthi khona uNkulunkulu lomusa kakhulu bathandekayo and izikhathi zonke lanxa siphambukile endleleni lokho eselulela umusa wakhe inkosi iyancediswa umfundisi umlilo ukuthi khona kayiphenduke endleleni eqondileyo uIsaiah ayicebise ayeluleke kodwa inkosi siyibona ngathi kayifiki lapho uNkulunkulu afisa ukuthi khona iphenduke nakho uNkulunkulu abesesithi kangivumekelwa Ahazi kodwa ngizenjani samnikela ithuba zamncedisa ukuthi ananzelele iphutha lenzayo lapha ngokuyadinga isiphephelo lapha njani asekuyaphela khona lapha afuna ukuthi khona ayekwenza ukudlelwano khona umfundisi umlilo ungasincedisa njani kulesi sigaba uNkulunkulu for another chance yeka sike singakayiphendula umbuzo sike sikhangele leBhayibhelini lapha sifunde uIsaya 7 iverse lika 10 kuya ku 13 njengalokho isifundo sonke seyame kuncwadi kaIsaya isahlungu 7 yeka la ngiyembale kancane la iBhayibheli lithi lona uJehova waqhubeka ukukhuluma kuAhazi wathi zicelele isibonakaliso kuJehova uNkulunkulu wakho kujule endaweni yabafileyo noma kuphakame phezulu 12 abesithana khepha uAhazi wathi angiyekucela futhi angikumlinga uJehova 13 wayethi ake uzwe wena ndlu kaDavida kuncane kuwe ukukhathaza abantu ukuze nimkhathaze noNkulunkulu wami futhi na uAhazi lapha enikwa ithuba njalo ukukuthana anje simzule lapha unzinda eyibetha ukuthi uNkulunkulu uthumela uIsaya ukuthi angenele amlimukise ukuthi lapho ufuna uye khona kule ngozi kodwa lapho ufuna ubalekela khona yes wena themba kuNkulunkulu uyala okwalulekwa uAhazi nxa sifika lesi sigaba ke sibona uNkulunkulu esana umuntu wami wodi ngunike elinye ithuba njalo nxa ungakangizwisisi ukuthi uNkulunkulu onjani ngifuna ukuthi ucele at least isibonakaliso sasizamncedisa ukuthi abe lamandla ukubona ukuthi nxa uNkulunkulu eveza izinto ngendlela enje kuthi ukuthi ngingaphunyuka ngempela isibonakaliso sasikhuthaza ukukholwa uAhazi yes isibonakaliso leso ke kodwa sibona uAhazi uyala ukukholwa kulapho sibelela khona futhi undiyana ethe ukufundwa ngekhanda uvese ka9 ethi yona uma ungakholwa
awuye kunjani awuye kuma kumbe awuye uzuza isisekelo uJehova ufuna ukuthi akholwe ukuze azuza injani isisekelo ukuze engangeni ekuthunjweni kodwa nango uyalela okuyadinga usizo kuma-Asiriya kanengi kangakanani bathandekayo lapha singena phakathi kwezinhlupho anti vele isifundo sethu sikhuluma ngomhlaba osidilikelayo kuba phakathi kwelitshe lembokodo kunokuthi sibalekele kuJehova nanku sintanta sibalekela asibalekeli kuJehova asibaleke sisiya kuJehova sibalekela uJehova singikhona sizingenisa phakathi kwenhlupho eziyaphambili enxe kungaba yinhlekisa lokho yikela ngeke ngitsho kancane ngikhangela lesikhathi sethu ngeke ngaba lohlupho lapha ingasebenzi iminyaka edlulayo irent iyafunakala kangisebenzi omunye wasenginika imota ukuthi ahambe echova imota ngayithatha ngisathi ndiyachova nanka amapholisa asengimisa ngathi abantu phakathi kohlupho ukuthi kade ngizaphuma kanjani ngifuna imali yerent ngapha ngifuna lokhwana and so forth singabalekeli ezintweni kasibalekele kubani kuJehova sizakuma siqine yilo hlupho lukaHazi enikwa ichance esibili kodwa kabalekela uNkulunkulu walokho ebalekela kuAsiriya kwesinye isikhathi siyake sicabange thina mfundisi umaziwa njengabazalwane ukuthi khona ukuhlola uNkulunkulu akusonto enhle leyi umhlabeleli wengoma uthi mina uJesu ngiyamthemba sengimhlolile ahazi uphiwe ithuba lokuthi kahlola uNkulunkulu kodwa ahazi athi hayi mina kangiyiki kumhlola uNkulunkulu kambe uNkulunkulu uyasipha yini amathuba njalo uyavuma yini ukuthi khona ke sibe lethuba lokumhlola uNkulunkulu ukuze sibe mazi phela nxa sizathemba kuye kumele sibe lokudlelwano naye sibe kwazi ukuthi umuntu esibeke kuye ithemba lethu ngumuntu onjani siyabonga ukuthi uNkulunkulu uvele usitshelile yena ukuthi uNkulunkulu wothando uNkulunkulu othembekayo ngakhumbula uMakho 1:36 uyabe phinda umugca oyedwa dumisana uNkulunkulu ngoba uyabona uthando lwakhe luhleli kuze kube naphakade kaguquki ungafunda amavesi amaningi kaguquki kakatshintshi so umuntu othenjwayo ke onjani nothenjwayo so nxa esipha amathuba ungazule kumalaki uthi yena ngilingani malaki 3 ungazuka kuvesi 10 usehlalayo even ukakuhamba kumalaki 1 uletha imibuzo uthi ngilingani libone ukuba angikulivulela izibuko zethu wehlezi izibusiso elingayi kuba le ndawo yokwenzana yokuzifaka so izithembiso zikaNkulunkulu yizo esimlinga ngazo nxa ethembise ukuthi uzasenzela so umlingeki ubona ukuthi uzakwenzela njani kakhulu ngezindlela uthembekile kakhulu uswela abantu kakhulu abamenzela khona uyawazi ukuthi ngithande mina mfundisi uBhebhe indaba ethindwa ngumfundisi uMlilo ukuthi khona uNkulunkulu nxa wayesithi uAhazi kamhlole wakulithuba leli okwakumele likhulise ukukholwa kukaAhazi futhi uNkulunkulu nxa esithi simhlole mfundisi usinika ithuba lokuthi sisondele duzane naye sibe lokudlelwano obuqinileyo naye kube lithuba elizakhulisa ukukholwa kwethu sikuyele evesini kade lokhu ifithizela ukuthi uma singakholwa kasisoze sime ngoba kuzasenza sibe ukuthi siyakholwa asiphombe ukukholwa nje kodwa sikholwa kuNkulunkulu esimaziyo esilokudlelwano naye and uNkulunkulu olomusa lothando olumangalisayo umaziwa lokho ekufithizela lokho athi nxa enanzelela ukuthi hayi inkosi lokho ihlehlele ngithe ngikhangela indaba leyo omunye ngabona uAhazi engafuni ukuhlola uNkulunkulu kuyaba ungathi khona wenza into enhle kakhulu kodwa uNkulunkulu abesenanzelela ukuthi okwenziwa uAhazi angangihloli ukuthi kafuni kuba lokudlelwano lami abesesithi mana mina ngimnike isibonakaliso anike isithembiso sendodana uNkulunkulu maziyo ungasithi fahla kule ngalindawo siyabonga kakhulu sangolibanzi ngendawo le ungakuyisaya 7:14 uNkulunkulu ke sesithi kuyisa anti wena uphiwe ithuba lokuthi hlola phela uNkulunkulu cela isibonakaliso indoda kayisicela ngesibonakaliso alokho angungeni wathi alright sengikupha isibonakaliso mina so ungakhangela susela uqayiseni lapha esiqayise khona ukuthi
uNkulunkulu ubekezelela kanganani uAhazi awumbekezelela kakhulu and lempilweni zethu uyabekezela uNkulunkulu elikuphikelela ukuthi aza kubonise ingozi ungakafiki so ngesilungu bathi ngama red lights ama red flags abe lokho kutshengisa wona elokho kukhanyisele kutshengisa wona ukuze ungafike engozini so lapha wayencenga ke wayengafakila red flag wayencenga semtshengisa isibonakaliso uthi yena intombi epheleleyo kumbe egcweleyo iza kuzala indodana so ungayikhangela ke livesi uzathola yikho lapho esithola khona isithembiso esikhulu esingamelanga kuphela kwampana ngesikhathi sikaIsaya kodwa Ahazi kodwa esimele isikhathi even ese-New Testament esokuza kukaJesu so ke abantu bayake batsho imbono yabo ukuthi kanti nxa wayekhuluma ngentombi le ukuthi kuzaba lentombi ezazala indodana uyethe igama uthi ngu-Emmanuel khona kusiyakuthola kuMateyu futhi wayesitsho bani wayesitsho umuntu wayephila ngalezo nsuku kuyizwi ukuthi uzabona intombi so imbono iminengi papa abanye bathi hayi sibone ngani kutsho ukuthi kwakula umntwana khona laphana kwa-Israyeli oyintombi wayeza kuba lo mntwana athiwe ngu-Emmanuel abanye bathi hayi sinakani ukuthi ngumntaka Isaya yena umprofeti nguye wayeza kuba uIsaya nomprofeti umkakhe wayezaba lo mntwana atsho so abanye bathi hayi nxa kukhulunywa ngentombi kungakhulunywa ngejaha lakhona utsho ukuthi ngumuntu nje wayengaziphathanga wentombi wayezazithwala athini kuyakhulunywa nje izinto eziningi omnye umbono yona lo uthi le nto uyabona yisiprofeti sikhumbula ukuthi iziprofeti zeBhayibhili eziningi zakhona nesilungu bathi zile dual fulfillment or dual application kuyagcwaliseka ngesikhathi kukhulunywa kanti kuphinde kugcwaliseke phambili ikakhulu eziphathelane loJesu so sibona isibonelo sento enjalo la bese ngifunda enye into lapha eqhathekileyo uthi mhlawumbe uManuel owazalwa ngaphambili ngesikhathi sikaAhazi isikhathi sokugcwalisa kwesiprofeti wasebenza njengesigijimi sikaKristu ukuthi nxa umntwana lo wazalwa ngaleso sikhathi waba yisibonelo lesigijimi sikaKristu ukuthi hayi kulomunye ozakuza onjalo oza kwenza khona lokho ungakuthola kwaIsaya anti khona sizafika ku53 uzabona ekhuluma ngento enjalo la kwabanye abaprofeti bese ngiqedisa umucalo ngithi mina asikwazi ke konke lokhu ukuthi kwaphutsha njani kodwa siyakwazi ukuthi sidinga ukuba bawazi nanku lapho ukugcwaliseka kwesikhathi sekufikile uNkulunkulu wathumela indodana yakhe ezelwe ngowesifazana nguGalatiya 4 verse 4 ukusinika ubukhona bukaNkulunkulu phakathi kwethu so nesisi ivesi le yayilungisela uAhazi kodwa yayilomutsho omkhulu kulo Israyeli lo-Ahazi yayilomutsho wokusindiswa kwabantu bonke umhlaba wonke ukuthi inkosi izasinika indodana othiwa ngu-Emmanuel usitsho ukuthi inkosi inathi uyakwazi ukuthi okunye kundithathekisayo bafundisi yikuthi nxa sikhuluma ngokuthi intombi egcweleyo ingazange ihlangane lowesilisa iza kuzala indodana kuyinto engajwayelekanga mfundisi yikho kwenza kube isimanga isimanga sona leso kwakumele kube lento esiyiqumbaqumbayo enkosini so uNkulunkulu esenelisa ukuthi ayenze intombi egcweleyo izala indodana ingahlangananga lowesilisa kuthi ukuthi uNkulunkulu ulokwenelisa thize uNkulunkulu ufanele ukwethenjwa futhi ngibuye ngacabanga ukuthi inkosi anti laba ngabosendo luka-Abraham nxa besingabuyele emuva njengenkosi ebusayo koJuda kumele ibe lembali mfundisi yokuthi ugogo Sara
wazithwala wazala indodana eyayithenjisiwe nguNkulunkulu. So khathesi nxa uthenjiswe enye indodana futhi khona lokhu kwawumele ukuthi kube kulokho kuncedisa inkosi ukuthi khona ikhumbule ukuthi kuyiwa ngaphi. Vele bangobani kuyini uNkulunkulu abahlelele khona. Yes. Ngiyithathela khonapho njalo setshu ukuthi indaba yesayinile lokuthi kuyiwa ngaphi. Uzananzela ukuthi uAhazi usephosa azikhohlwe ukuthi uvele ubekwe eceleni ngesizathu esithize uJuda. Nxa uAhazi engasanga wananzela wazihlanganisa lalaba abantu ama-Assyria yena uNkulunkulu emtshela ukuthi hayi bekungcono ukuthi ngawena wele kulaba abantu ababili abanjengesikhuni esithunqayo. Uyakwazi ukuthi laba bantu ama-policies abo lama-policies kaNkulunkulu akusoze kuhambelane. Umbuso kaDavida uza kuchitheka. Kanti uJesu ufuna ukuthi umbuso lo njani ume. Yikho sithena nakathesi wena sengikuxwayisile ku-interception liyana wangezwa senze kunika ini isayini. Sesingena ke kule isayini ke aqina ukhuluma ngayo uBhebhe eka verse 14 kuhle bona siyiphinde lesayini ithi ngalokho inkosi uqobo iyakukunika isibonakaliso bheka intombi iyakukhulelwa izale indodana ibize igama layo ngokuthi uEmmanuel. Kuqala uthahamba lendodana yakho ushiye Jashub ogama elokutsho ukuthi insali iza kubuyela. Yabona indaba. Kathesi sinika futhi igama nxa usethu siyaphambili lenye indodana kaDavida owayesecante maybe ungaba eletha isayini olebizwe lide kakhulu eBhayibhelini lonke. Umahe shall Hashbaz. Indodana kaIsaiah. Yes. Okutsho ukuthi iyakushesha impango. Iyakushesha ngeyindlela lindoda ke iza ngesiqubu. Izawushesha yonke impango. Awusoze usale singabuye singakhohlwa ivesi ethi njena kokhanda ngoba le yiyo engani iyenzike indaba yonke. Ngathi yona uma ungakholwa uhlupho lokukholwa futhi. Uma ungakholwa awuyikuma. Uma ungakholwa ayikusekelwa. Ngoba iza kuza indoda ephangayo lapha. Ifika ijwajwamule yonke inotho yakho yonke imfuyo yakho lakho konke uyasala ungela lutho wena. Ngisho lamadodana akho azakuthunjwa iza kuphanga impango yonke awuyikunjani awuyikuma. Speed pray. Now ligama lesibili leli elikhumbuzayo inkosi ukuthi nxa usayama ku-stubbornness yakho le yilokho ozakwenzakala kuwo. Igama lesithathu esiliphezulu kwalo kathi sika verse 14 uEmmanuel. uEmmanuel lo nxa uyitolika lapha esilungwini ithana God with us wachiye nje igama elilodwa elingafakwanga laphana. Yona kumele ithi God is with us. uNkulunkulu ulathi. Yebo siyangena phakathi kwezinhlupho. Yebo silabo corona kulezi insuku. Yebo siyasanganiseka yilokho lalokhwana imisebenzi kayikho abantu abethu kabafunde ezikolweni kodwa ngithanda ubana kungenza ngibe lesmile actually ukwazi ukuthi la nxa siphangwa yisitha singena ngitsho lutho singemanga lutho singakwazi isinkwa sethu sakusasa siyatholani kodwa uNkulunkulu ulathi. uNkulunkulu kasichiyanga thina singahlamuka singaba njani uNkulunkulu kasichiyanga ulathi. Yisithembiso lesi yiso esifana nalesithembiso sebizo lika Jesu Kristu esithi sona inkosi ilusindiso. Inkosi ilusindiso so singesabi lindaba iyisithembiso ku-Ahazi iyisithembiso kuJuda futhi iyisithembiso kithi esiphila kulesi sikhathi. Kasikwazini bathandeka bana singasanganiseki ingqondo kwesi sikhathi nxa sesiphakathi umhlaba usidilikela abanye sesiphambana amakhanda ama-BP aqanse konke kube njani. Hayi bathandekayo inkosi ilathi singesabi.
Uyazi ukuthi nxa esitsho njalo umfundisi umlilo umfundisi uBhebhe sithi khona inkosi nathi ngikhunjuzwa ihubo lika 23 Right. uDavida ukhuluma ngokuthi mina angiyikwesaba umfundisi ungasithi fahla funa khonapho ngamazwi kaDavida lawa siqhathanisa lalokhu uNkulunkulu isithembiso sokuthi uNkulunkulu lathi nxa kukhulunywa ngendodana engu-Emmanuel. So laphana nxa sesiku Davida ingoma yakhe kaMalusi uJehova ungumalusi. So uyachaza laphana nxa usehla layo izingozi azathi nxa udabula phakathi kwani kwethunzi lokufa lanxa phakathi kwamanzi khathesi kulama flood onala khathesi besikhangele yona licyclone edlulileyo lezinye zinjalo ingozi wonke ama-natural disaster ungawafaka nje khonaphana anesi ukungena kumahubo 23 verse 4 ukuthi uNkulunkulu kungaze kube lobunzima obuthile empilweni zabantu abanye akutsho ukuthi uNkulunkulu usephumile. Hayi, uNkulunkulu angavumela icorona ibuye, angavumela ama-natural disaster, zonke lezi zinto ezivele zikhona kuMateyu 24 ukuthi zizakwenzakala ngesikhathi sesuku zokugcina. So thina siphila njengo-Ahazi ngesikhathi umhlaba usidilikela siwukhangela, kodwa uNkulunkulu uthe even usuya kuMateyu 28 khona laphana nxa esipha uthumo uthi bhekani nginani kuze kube nini sekupheleni, yilo leli bizo lika Emmanuel uDavida likhulumayo. Uyakhumbula ukuthi uNkulunkulu uzasilondoloza, uJehova ungumalusi wakhe phakathi kobunzima konke esipha lanxa labana amajaha abanye babe seBhabhiloni. Likhumbula ukuthi uIsaya uyakhuluma khona uzalandela uJeremiya ngenxa ungalaleli izixwayiso lezi bagcina sebeseBhabhiloni. Bekhona ngale uNkulunkulu uyabalandelela ngo-Ezekhiyeli loDanyeli elokhu ebaduduza into eyayiveliza yasuka lapha iye bafikisa kwampa uNkulunkulu stili uyabaduduza abantu bakhe kasichiyi sesibuye esilokweni sakho sonisana sithi duduzana abantu bakhe bahambe even ngezikhathi ezinzima ezifana lalezi. Siyabonga. Sure, kuyinto enhle bafundisa ukuthi lanxa siphakathi kohlupho kumela umhlaba wethu ngathi uyadilika, sibe kwazi ukuthi khona uNkulunkulu lathi ngasitshisi isodwa. Sibone lo thando lwakho olumangalisayo, unxuso lulokhe luselulelwa kithi ukuthi khona kasibuyele sithembele kuNkulunkulu, sikhangele kuye kube nguye isiphephelo sethu. Sikwazi ukwehlukanisa isitha nansindaba. Kuqakathekile khona. Mhlawumbe nxa sifika emaphethelweni esifundo sethu bafundisi, kungaba lamazwi yini belingathanga amazwi amafitshane okumqoka esikubambileyo kusifundo sakuleli viki esingadinga ukuthi sikubambisise sibe kwazi njengabalaleli, kube yiso isisekelo sethu ngesikhathi esinjengasona lesi. Ngizaqala kumfundisi umlilo ngibuye kumfundisi uBhebhe. Mina ngizabuyela kundinyana yokufunda ngekhanda Isaiah 7 verse ka9 walana umzila wokugcina uthi uma ningakholwa impela anikuma. Ngibuye ngithathe ibizo lendodana kaIsaya lona ushiye olebizo lakhe iyeshe Jashubu remnant shall return. Nxa ngikhala nelindaba ngithi kithi bathandekayo sibhekane lohlupho, umhlaba uyasidilekela lokho kuqotho. Siyezwa lemithandazo ecelwayo ngabazalwane eminingi kakhulu eveza ukuthi izinto kazimanga kahle, abanye kabasebenzi, abantwana abakho ezikolweni, kuningi okuvaliweyo ngenxa yomkhuhlane. And silokwesabela ukuthi engcekeza kukhulu kwedlula khonokho. Kodwa ikey yazo zonke izinto ukuthi kasikholweni kuphela kuJehova. Uma singakholwa kuJehova sizakuma phakathi kobunzima, sizakuma phakathi kobuhlungu. Kasoze siphele futhi sonke. Igama leli lika Jashubu liyakuveza ukuthi
singaze sife abanye bethu kodwa insali iza kusala. Ngitsho bathandekayo lasekuzeni kwenkosi iBhayibheli yasitshela ukuthi kayisithi sonke sawuthi silale ethuneni uza kuthola insali azayifumana injani iphila. Mina engakucela kithi njengabafundisi engakucela kithi njengabakholwayo amaKristu wonke jikelele ukuthi singesabi uJehova ulusizo lwethu. Singesabi uJehova uyasithanda sonke kasimethembeni asilandeleni ama-policies kaNkulunkulu. Singakulandela lokhwana sizakuma esikhathini esekuhlungu lesinzima. Ngisiza kuwe Maziwa, yazi ukuthi okunye okundithathekisileyo nxa umfundisi ekhuluma uDavida kumahubo ngo-23 uyaveza ukuthi kwesinye isikhathi singadlula phakathi kwezikhathi ezinzima. Yena uthela nxa ngingadabula phakathi sithunzi sebhodi lokufa angikwesaba ngoba intonga yakho lodondolo kunjani kuyangivikela. So ungena uDavida ulesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu uza kuhamba laye. So yisiqiniseko esibalulekileyo ukuthi sisazi umfundisi efithizela ukuthi siphakathi kwesikhathi esinzima umubi kodwa kasingalahlekelwa yikwazi ukuthi khona uNkulunkulu uhamba lathi inkosi nathi. Mfundisi uMaziwa ubungathini kubalaleli nxa sifika emaphethelweni? Siyabonga. Ngeke ngisukela lapha endabeni yamabizo. Sibona amabizo abantu abaka Isaya ababili. Right. Sizobona ibizo lomntaka kaNkulunkulu. Yes. Amabili lawo. Lethi uManuel lelithi uJesu. Yes. Laleli elithi Isaya lalo elithi Isaya lalifande lithi uJesu achuthi uJehova nguye olusindiso. Right. So ke wona lamagama wonke nxa siwakhangela eBhayibhelini uNkulunkulu wasiphila ukuthi sibe lethemba. Asikhuleka sithi egameni likaJesu. Sitsho ukuthi egameni likaNkulunkulu olusindiso lukabantu lwethu. Yes. Each time sikhuleka nxa siqamba lelo gama. Igama futhi likaJesu leli basitshela even laba sebengene kuSatanism. Enkolweni kaSathane ukuthi aliqanjwa khona ngale. Nxa uliqamba nje kudilika izinto. So singakuthathi kancane ukukholwa kuJesu. So uhlupho lukaYuziya ukuthi wafulathela igama elikhulu elingaka. Wadinga igama lika Tiglath-Pilesa, igama lika Assyria. Amagama ongalamsebenzi lokhana. Singafulathela igama likaJesu siyedinga igama lika zibanibani ofaka ibhakane lapha mina ngingumprofeti. Kumbe ofaka ibhakane lapha kumbe batshazwayo ukuthi haya laphana injiva zonke zithatha ilokhu zeni laphana ukukrosa ngale. Hayi akufana igama lelo saliphiwayo yilo elisilamulelayo asilithembeni kakhulu. Akhona ama-celebrity. Ama-celebrity abanye abantu abatsha bacecise ezindlini zabo ngabo John Cena labo zibanibani okuthiwa ngabantu abamangalisa. Akulamuntu omangalisa ukwedlula uJesu. Akulamuntu omangalisa ukwedlula uJesu. Asikunanzeleni kwamba ku-Desire of Ages udade Mrs. White yogwala lobayo uyagcizelela laphana ukuthi uJesu weza emhlabeni weza lenkazimulo kayise lo sindiso lomleyana asenzela kona. Kwakulungile ukuthi eze khona laphana engasazanga yena besingayi kuthola usindiso. Yikho igama lakhe libizwa ukuthi Emmanuel. Ngezindlela abanye nxa bechasisa abafundi beBhayibheli bathi bona incwadi kaIsaya livangeli kuTestament elidala. Is the gospel in the Old Testament. iGospel ngamabhula akhuluma ngempilo kaJesu. Kodwa uzathola ukuthi vele uIsaya vele selethe ivangeli kwale sekhuluma ngoJesu konale 700 and something years before uJesu angakanjani akazalwa. Ngenxa yokuthi uHebrews 13 verse 8 uthi uJesu uyafana wayevele khona uyafana endulo le lanamhla lakusasa ulokhu enguye. So usindiso lothu vele lubhoda ngoJesu khona kakhulu. Nxa uthiwa Emmanuel nje utsho into enkulu kakhulu. Siyabonga.
Okunye mina engikufundileyo bafundisi lamhla ukuthi khona kuhle sifunde kwabahambe phambili. kakhulu Esintwini mfundisi umlilo liyalithi indlela kuzo kwabaphambili. liqotho lelo Sibonile inkosi uAhazi isenza iphutha. Akasifundeni amaphutheni kaAhazi. Endaweni yokuthi athembele kuNkulunkulu yena ukhetha ukuthembela emhlabeni, wathembela ezintweni zomhlaba, wabeka ithemba lakhe kuThixo Phelesa owayengelaqiniso, owayezamhluthunela umbuso amchiye semdilizile. So isifundo salamhla siyasincedisa ukuthi asikhumbuleni ukuthi siphila kulumhlaba kulezi insuku zokucina vele sizadlula phakathi kwezinhlupho eziningi ezijiyeneyo. Kodwa ithemba lethu kasilibekeni kuJehova. Ngoba yena uthembisile ukuthi uzahamba lathi, uzakuma lathi kuze kube sekupheleni kwesikhathi. So balaleli kasibeni lethuba elihle lokuzwa uNkulunkulu ekhulumisana nathi, sibe lethuba futhi lokuhlangana kusifundo esilandelayo lapho siza kugxila kabanzi sikhangela ngesithembiso ngokugcwaliseka kwesithembiso uNkulunkulu asiphileyo sendodana. uThixo lomusa senzele kuhle. Mfundisi umlilo sizacela lisivalele ngomthandazo nxa liza kukhuleka lisinikele ukubana uThixo kasisize ngesikhathi esinjengasona lesi senelise ukweyama ngakuye isikhathi. Amen. asikhulekeni. Baba wethu othandekayo osezulwini lalapha emhlabeni, siyabonga Nkosi ukusilethela isifundo esinjengalesi. Lapha izinto zonke zisidilikela zingabambeki kundawo zonke. Kunjenje Nkosi abantu abakho abanye basesililweni, abanye zindlala ezihlaselayo. Kunenge esingeke sakubalisa sikuqede ukuhlasela abantu abakho. Siyabonga njalo Nkosi kusifundo salamhlanje kuba usiphile iBhayibheli njengoYesaya ubana siqonde indlela eqondileyo. Sikwazi ubana isitha sethu singubani, isitha sethu nguSathane. Osiphambulayo asitshengise ama-solutions amaningi angayisiwo asisa osindisweni olupheleleyo. Siyanxusa namhlanje Nkosi sifundise kweyama kuwe. Amen. Sifundise kwethemba kuwe. Sicela Nkosi usinike ukukholwa. Ukukholwa Nkosi okweyame kuwe kuphela. Sikhangele kuwe ukuze sikwazi ukuma ebuhlungwini, sikwazi ukuma sifele, sikwazi ukuma kugulwa icorona, sikwazi ukuma kuzo zonke izikhathi. Inshallah nxa sithokoze wesikhathi siyakuhlamuka ngokuthokoza kwethu. Thanda bona nginikela abantu abakho abalaleleyo kuzindawana ezehlukeneyo. Lokho abahlangana lakho ukuthi lesi sifundo namhlanje sibe sibaqinisile. Egameni lakho siyakhuleka. Amen. Amen.